Mãi cá liền Ui hoa nhìn lưu mong thế bị cá nó có ó xong Do có chính các xe có nông cụ của mà nó cá hài đua Có thò lò lù nông nên nó có hài tiền Do tiền có tàu lộ bê từ Mismo California ó Pageant ở bê Có dù ở đá chi còn chính nhau có lưu mít mỏ Do tiền có tàu lộ ở bê từ Mismo California ó Pageant ở bê Có dù ở đá chi còn chính nhau có lưu mít mỏ If you were to become Miss Hmong California 2023, what will you do to justify your title? If you were to become Miss Hmong California 2023, what will you do to justify your title? If I have the honor to become our Miss Hmong California 2023, what I will do is to use my ideas and my platform about mental health to help our Hmong community who is suffering with silent disease and to help everyone learn about the resources that is out there that will help not just the young generation but the elders to also bridge the gap between us. Because I believe that each one of us is suffering from this silent disease. And I would like to help our Hmong community to bridge it closer so we do not have this big gap between us. Thank you.